mbala tsaratsika jiaby zokon'olo jiaby. Raha volagniko niany ty raha sotra raha iainana vahoaka fa za zagny tiako positif amina raha jiaby aminana zao ty. Voalohany maloha en tant que za mba magnano politique ancien député za mety misy tsy mahay miarahaba ny membre ny gouvernement nare jiaby tsy ankanavaka maleo malasana amin'ny adidy zay nankininy vahoaka aminareo. Ny anahy zany tsy de tiako loatra eky ny mikritique rano marigny fa maro olona mantegna tonga teo fa olo jiaby tsy afaka hitafiditra agnatin'izy satria agnatin'olo tsy haiko firy mily ny postulé donc trentaine fogna mialaigny fa tsy manana chiffre précis fampandrosoagna firenena adidin'olo tsiraikiraiky. Za mivolagna zay mazava tsy manana capacité za postulé zay ary tsy mieritreritra mitady place fa en tant que citoyen malgasy manana didy za ampita hafatra aminareo zay membre ny gouvernement na ministre nino na ministre nino. Ny raha azadina afatra fogna anaty ny social-mbahoaka. Ny social-mbahoaka azadina mampimenimeny olo resaka social na mangilatrilitra Madagasikara na magnanakory Madagasikara. Ny vahoaka koa ty hina, ny vahoaka koa tsy sasa tsy maintsy mijaly fo ny anarany dikan'izay anareza tompona andraikitra amizay toro-hevitry na ataoviny abetsakasa mahavitana olo miasa ary ny atonga olo manana fahefana mihinana voky. Solution farany mety zegny ny problème-n'olo sasany koa fa lany agnatin'ny ministre na iambodiny sotro tsy hitany tsy hainy midiranao avy amin'ny Sénat mifoaka amin'ny 67 andalova elaky enao hainao à peu près mamisavisa Madagasikara ino ny antanina fa za koa mamboly ny mampalahelo raha ty tsy tokony za hiteny azy fa tsy haiko raha mahazo olo tompony andraikitra aminy tsy mahasahy mivola tsy mahasahy mampita hafatra ny avy amin'ny faritra avy amin'ny tany faviany za tsy volagna hoe zay ty boka voahilikiliky zay ty boka voatsindrazolegny non tsy zegny raha tiako aveno fa kosa ny problème ny mpianatra amin'ny faritra za tsy volagna sarotry fidirana amin'ny école-mpanjakana fa tsy volagna fa rehefa mba magnano effort ny ray aman-dreny mandeha mampianatra zaza mandafa olo mandafa tanimbary ampianarana zaza tonga tiany zaza misy ny miezaka mianatra misy ny tsy miezaka ino problème fa le mba mahazo diplôme amin'ny zaza am'zany faritra tsy mahazo azy zegny ny maravarao za mba olo avy faritra koa ny mitondra mba hahita sy heno ny problème n'olo avy faritra. Ny zaza manana diplôme mihenahena tsy mahita azy mandaka mody podaka ndraiky sasany magnano mpanera-parakazy ny sasany magnano business na lavanizy raha tsy mahatry ny sasany magnano asa hely tsy fandanja diplôme nazy ivola ny ampianarana nalany ray aman-dreny nampianarana azy reo tsisy farany mitovy jala amin'ny ray aman-dreny koa izy tonga agny mbola rasa répétitif le problème na izy na tsy zay ndraiky ma misy koa ny ezaka tokony ataony ataon'le
le zazampianatra tafiboaka tsy mianatra loatra amina raha maro fa ny ankapoben'le problème kivy zaza ndray hianatra raha ohatra ka miboaka avao tsy sasa ary ny tegna olany koa rehefa angala olo hiasa ny orinasa anankiray na ao amin'ny ministère na ino mitady expérience ndraiky koa ohatra za olo zao nianatra ingénieur agronome izy rehefa mipostule poste anankiray important izy tsisy mba miezaka alefa fa le olo de ozy mangala expérience tsisy zegny koa tsy ampy expérience mbala zaza alors que le olo manana diplôme alors que izy ingénieur agronome agnanakory le ioavin'ny tanora amizay zavatra raha tiako volagnina finitiniky raha mba misy zaza manana diplôme mba hiazagnina azonjare azy mba tsy zagny hoe aty mbola tsy ampy expérience izy zao moa lohan'ny expérience ka tsy agnampolo olagna be mimpianatra avy amin'ny faritra ray zavatra zay ato koa moa ny karama ny mpiasa mpanjakana na ny tsy mianky mabe kolokolo ny karama ambany tantsika tefatra taogno tsary niakatra karama ny mpiasa mpanjakana akory mataontsika eritreritra hoe mikarama ataontsika ho 500 000 ariary ny olo araiky fondotragnonazy 200 000 ariary zaza va izy tsy maintsy mandeha tomobily mandeha mianto tsy maintsy misy gote akory ataony tsy tafagnany kolokolo za tsy mahay karakory ny atantarany raha zegny za tsy mahay karakory ny système avitagny zegny fô ko misy raha marary amin'olo maromaro samy mahay mampita zay afitra tsy mandidy ary tsy mitady problème fô mampita afitra ho an'izay tompona ndraikitra fandanja zay am'izay fotoan'izay raha samy miasa ny tompona ndraikitra isan-karazany na izy ao amin'ny ministère na amin'ny tompona ndraikitra isan-karazany na za na ianao samy miezaka atsara fitondragna aty fô tsy possible na tiantsika karakory PRRM zay nitako fagnavoza na tiantsika karakory ny olo magnampatsika raha atsika tsy mba miezaka hanolo hevitra tsara fa tsy hanolo hoditra fondo fareo tiako volagnina amin'ny farany sosialim-bahoaka ny tanora tsy anasa rehefa tsy anasa ny tanora magnano n'importe quoi ny karama mpanjakana mpiasa mpanjakana na ny tsy mianky tokony jerena akeky za mivolagna zegny tsy mahay raha hay fa mba mampita hafitra hely ho antsika izay problème ny zaza avy amin'ny faritra zegny raha iarahagna mandiniky zegny satria matsaro marary zaza nandafo omby nandafo vary ray aman-dreny nandafo tanimbary nandeha nianaran'ilay zaza verigna avagny zaza diplôme azo mitady asa tsisy imoe zany lay tsy mianatra ino mahatonga zaza be tsy andeha hianatra zoko vonjy zoko